namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Yeah, of course, namhlanje Carol have been on the president, not a controversial matter. Yeah, so ka siku ra munhu of course ra 11th January nifike ni scroll ka account ya Mayengani the president, as you can see. Or nifike ni scroll nifike ni kuma ko ifike itsala a post here, as you can see. Okay, ifike vona ifike itsala ko ivi mamayila ntombi ya ka Hlungwane na Mafemani Baloyi va katekisiwa hi n'wana wa vumune wa jaha hi ti 11 ta January ku nga Madisa Mbitsi peta mbiti ya tihove President Mayengani. Hey, I tsarinda. I'm impressed by how he wrote these things here. I'm very impressed. Yiku Jehovah ni khenso ya ku fanela. Let the star shine. You kahle ni pfuka ni ya register le UJ inkomo, so hi yona line leyi tala ngopfu yona le lani yo hetelela le you kahle ni pfuka ni ya register le UJ inkomo, as you can see. So ku ya hi leswi hi nga swi tsarisa swona la yi lo kombiseni ku yi tlhelela a UJ kambe which means yi ya sungula yin'wana degree. So this actually controversial because to some extent un'wana nga ku maybe yo joka. We are not really sure until time can tell. Marco yona la ilo komiseni ku ya ku register in IUJ swo ya ngetela dyondzo ta yona ya ndla yin'wana degree, as you can see leswi nga ku swi kombiseni la. So hey, it's a difficult one. So mina, what do I think? Mara yona a hi munhu wo hemba ngopfu President Mayengani man. Munhu wo hemba ngopfu mina. Let's give him I can give him a benefit of a doubt ku himpela yi nga va yi kha yi tlhelela le IUJ. Yeah, loko ri amukeza subscribe ta kombela mi tlika subscribe. Anova nkuluni wa 2000 mara hi ku chaya ni jago. Anova nkuluni wa 2000 mara hi ku yimba ni jago. Adovetela la ni nga tova kona kambe